Abusuafo me ma kwaba edeba attention TV so. Mesre so be subscribe YouTube channel na wa like video. Na wa share ama afoforo nso akebe. We are na wa kire wa dwen e wo comment section ho. Na ene die enance ma me by twi Jonas han chese. Ye ni na ye nim efia poku a ene mo na Gucci enhunsensama e ba ya mokopie mu e ma o menhia palace. Chese amode apacho e koye am efia poku a ebukotodwa a opa wa chese. Ya yesi onfo ni musu enko. Na eno ene ochiame no chese okobọ twi Jonas edin wo mu. We na twi Jonas ehu video no chese no nso aba content se oba be reply ochiame. Se adenti na obebo ni din ewo mu. Se amọhwe so amamo aka masama amọhwe so na monka. Na mamomfo ni din emefale mu kra. Abusuafo mo mayenti twi Jonas asem number. Galamsi ase omo ase atoji omo a se mu wo mema mu wa ahemfo tuturufo akudamfo ambetimi abodwa a disgrace a obi all try so be kan okre amama ba be ye tribalism wa kire se ofiri he na nka obi akoka asem a ade ntina chinchini age se ekope kuro ofiri so Ghana ni bia e Ghana ni wa kire na dwen a ade ntina chinchini akura ofiri so ne yehia na twini Jonas no ono de obewu na ho anwan mu fam jimi ma mu fam jimi na me so onya sa metimi ndum Asante hina ko school 1 month non stop abaya ni case na aba mumie nkan no ma obi amfa me mefrafra asem no because me nsuro bia wa himfio mo ntuma mhyehyehye muguma nhia na chobo ma no pa mu ye mema enya no mesi akusahwi akontomra youth at yes road akogigi galamsefo ni mfidie asizi bibia de akoma police for maye bi wo anka chemu untumi kodi Asante hina tem so Asante hina nya obia oba ya obebu nkotodwe no mo amisa so ofiri be mu ma nka nkire ni se mo nyi na chewpa no mo ampam no mo ji a chewpa no adan na oba a onye Asantini akodi otumfu atem no aba adan na onde mu ntimi nyi na chewpa no mapam no na Asantefo ntewo doma hina botwini Jonas pa doma hina onimi wo wiase da ho mi obi ane me nkasa da ho afia poku ya minim no ba bi anya me na mso so continue TV no so I don't know her but the first time mu treat untumi na o criminal no mu treating better na mu treat obi o innocent o kire na dwen no mu treating bad no e wrong mu accept apologies no jojo abaya no look at this you have all this power aden na for power we enko attack galamsefo no mu enya won sase ya mu se no I don't know sometimes it painful some panifo na Jimmy but misraw that doesn't mean say for wanim continent TV so na kwa kabi nya sa unkwa ebeye short ya nyi wa chaw pa na misraw kwan ya befa so hu mpanifo bi o metimi apa achaw no mo nsan ko pa achaw ne foforo na fe no unkwa nye safe nya sa kro bia o nam bia Asantini wo ho memi say omubo me ho poda bia danje say me nananom ni otumfo na ti na o ma frɛ me aka akire me say ja hit na de baninti da bia nyame kese na wo boni din de emoa wo da bia omubo ho po ha enti me o ma bo me ho pa emfa because to me na nso ekura me na no de nche o me de no enti ama me metimi ya da metimi stand yo mo face to face e kama dwen kire o mo e ka no kura kire o mo na ema mo fo me fo so o mo tie no kura no but wo no a wote Ghana bambo bia na wo so wo ne bambo bia wahu obi na afa wadwuma wura na nkasa suro tumfo no wadwuma wura na onipa wo tin TV no so no osuro tumfo I'm telling you the truth obi a o ya isem wadwuma mo but otumfo friend se si obi di America baba na ne to sa wahu ni ane ne je no me ka Asantini na dwen ne se Ghana ho nyina ahemfo ni nyina hye otumfo ase sa na dwen no ntina Ajimambadu omo mpena sem no because Ajimambadu kire omo say meme na nana oni omo ko obi ade ne ho obi anya obi anso nche obi a tete amamre no akura di boni a ye oba na obepa achewa wanya nuhu akura boni bata na koma ho panyini na obi anya ebida akura di obi aya ebida obi anim sa akura bi aya akura boni enti akura di boni a momfa nche no na munya ise mo pe na kotwa ne ti a mo ndi abehye se ye nti ase bosom ne bedi no bosom be ne bedi chese mo beku no mun titi nipa equal na munya Jimmy tribalism no cause ade nti na untumi akodi atem abepa achew yenim kofo bebre a
omo akasa omo anu afoma omo bepa achewa amamu di ache no omo ehim fa statement yi abu abaya kasa asante ni ya abu ana akwase o say mumfa masante sem ni so free o because mu ohun de asante sem na maye ya mu so a otumfo gaga ni ahisem no ye se mu nsuo mumfa so ho mu wa ahoɔde am nko stop nsuo no na nsuo na ni nya krogen enu ano kan ye wan kan bibia echese wo di otumfo atem wansi abo ana akwase bia ho enti achew pa no mu accept na munya ise mu pɛ na kunu no abaya ni wu amene mu obika etuo we be ma bibi pa akoda ho enti mo ba be short be ma bi pa abaya no abawu se ne tone ne hips trend o social media fucking afia pokia ma hu se ne tone ne sisi ene ne waist ena ma mi ze Ghana for mama de akohwie enti na mo bibi ni ntimi mo bra o wiase no ne tone trend nkotojo obu ye ne sisi achi na trend Jimmy Nkwa boys na Jimmy too much tina mba brochira na etwa de oma kowie child support no nhu asantini ba ko pekura watimi akondem the fact say ade na ye yuntumi mu ye ni ntina ama abaya ni di ade na edi otumfo atemti nkada nanom ei se mo apam abaya se monyi achew pa ne dia mon force na nka mon stop galamsey ne ma se be ya obi amfa asanti hini animu me from because Ghana baby too good adentina asante fon ko akrum ene ye sensu eye agimai badun ko na timi fesi otumfo Ghana o tiere amecholo mu amu ye se o na kwafu apo abaya no na wan no kwafu ni suro otumfo nti ombepo no odwan tiere amecholo no emfa ho ne tribe afrim ukodi na tema ukrom hene bepo nti abaya no mesere no fa na busuanfo no mo san kopa achew bio nyasa na otwento mbeba beku no omaye otumfo ne se oyanyame kese onti omakuma ase da onti de America na se wo hye opa amane mema speech se kim so mo obi antu galamse obi an ho betimi akomedo nyame okopa asantefo ne ba beku won wura mu o power no ontimi nyusu fa emoni msuo ho ban a aya na eya mum but that does not mean say the almighty me obehwe me now heat ne fawa ko kan de America ni bi o TV so da bi I'm sorry you don't need to do that because oh yes sir ombeba be chiwa koku na power no mo fan ko galamsey no so no mo put stop to the galamsey no mo hwe se ye nananom ne ye mai be wo mo daache eni Ghana fo eguo emenom nsu ani ayese Tom Brown ni ye nyina ye mbewu because of a nipa group keto be selfish reason enti omo fa chemicals and poison ye nsu o man nim nyina yeah I feel the lady's pains. She was just speaking the truth. But then the kwafu nyina apono. What you say? Na ba sa na wo papa wo no. No afra otumfo achi amefo na ba o mama ne say, "Wo ye kusasi ni. Na wo ye kroboni." O me kire wa say, "Na nya Ghana ne Jimmy anke wo ba bi akro no so na afri awo kwawu a na afri." Enso o mo kire ma to the sense say, "Ya wo sehwi." Because wa koka nya omunya mekese na sehwifo ni nyina ya asantefo asantini na dwen ne se otumfo ye nyankopon enti ye ka otumfo na ne brofo di de God the obo sorobo asase so ne ye frɛ no otumfo ene atwidio na so kire mu kra search se otumfo kra esuro no ahan na do no o mampeni kra esuro no enti ono de wo kwan bia se obe blasto bia se wo ya ade na eya obe blasto oya na enya so eno so obehwe na wa blasto aha aye attention TV mesro so be share video na ama afofransa ake midi ndi Fatima Makram.